Biramo otvorene škole iz Zagorca da izađu na teren. Dobro, ajde. Ajde, šta je to?
dođi na nju, kaj čekaj. Ajde, pođi. Igrača nađi, Vrba ovdje, Vrba! Ajmo van, van! Mateo igrači iza! Mateo! Možete vi izaći van, ali mora se gledati za sebe. Ti izlaziš van, igrači se ne bi stoji. Sve. Dođi Šile, tvoja prva. Evo! A napad to!
Ajmo Iza! Iza lopte! Iza na loptu! Gledajte, ej! Misla nema lagano! Dođi, njemu na mjestu. Iza lopte! Iza lopte! Nađi igrače! Ize! Evo! Pas! Bravo! Ajmo! Povratak! Bravo! Pomogni mu, gledaj loptu, Leo, nemoj ispod. Nismo nazad, Leo u sredini, ej, Vrba! Nije u sredini, to je Duškan! Sve, lijevo! Ja desno, sad igrača! Duškan, imaš lijevu nogu za gore i izbit loptu. Bravo, Leon! Jan! Ajde! Još Vrba, još! Ilija! Daj trtavaj! Da ne bi ti donio loptu Kućano! Vrba igra, ej! Vrba! Ne razvuč se tako! Duškan! Bravo, prođi da dobiješ. Evo. Igra se zadnja minuta.
Ajmo, još malo! Idemo, ajmo.